Reverend Canon Agasha ahiriye kushaba kwizoba rya nyumwebazyo obwabire nagambira abakuru b'ishomero rya Kigaragara Vocational Secondary School omurubukango mu district y'Isingiro. Aba babiri bari mu rukiko rw'etebekanisizo rutayiro rwa mukuru w'ihanga y'ishomereri no kwemurikira byarugero mbigezo by'umwaka w'2023 aho basimire headmaster w'ishomereri nenye na yente izina rya board cyari yakwatamara reba projects ziriyo zigendo misho construction ya Peter Latrines isashurirwa kodi natanka y'imutwaro 30 na yisashurirwa kodi kandi no kutekateka kusimarhanga ahabwishimiro ya Kigaragara Vocational School abana mukaga eri batwira ha university aha district quota abana mukaga ahari 8 abaryo muri Isingiro district. Government kegere kutwara abana ha district quota ukuza kubahera muri district yitu y'Isingiro Kigaragara Vocational Secondary School tubitwe n'abana mukaga abana 8 kandi ekindi tiyo twetebekanisiza omukoro muhango ubwo kwiza kutayayisa His Excellency the President inko mu kwezi 10 kandi kigenderwe iki necyo kugira ngo tutebekanisa umwanya ogu tuzaguze emyaka 20 erishomeri Asia na achievements tubasize kuregisteringira mu birobwe tugire mukuru wihangaha nabwanyuma tugire kinde kitwaganyirwamo. Nathan Kabicire chairman wa boda w'ishomereri ayahanangiriza abashomeso mu mashomero kugira inkoragana nungi abahinkoragana nungi hagati y'abashomesa na nabazaire deno mwana natunga ecyashemero gutunga nuko ine kwetengwa kuba twine lab twine computer lab twine science lab twine brasi Omugandi amashomeri 12 ga senior na primary agarya musinje gwa government agomorembo rwa Mbarara gatungire bitabo kurugomye ishingiro kaza atwasa ruta bwahika ebarirwa mu sente zo kwingana miliyoni nkaga na mushanju okubigaba mashomero ga primary na secondary school Mbarara City North Mbarara City South ebitayo bagaburwa naby'injende rwa hensi ya senior n'iby'amashomero ga primary ebero kwera beje kwetegereza je barkwegesebwa mu bibina kabebi ebinaleta ahari Mbarara Amen School nebyo kuyamba beji na muno abariyo muno wa secondary winji ebiri kwingana 10 rwenda 5 na mukaga kandi ko muri gwa nkwasibwe okushakira abanyambara City mbiretire amashomero aga primary hamwe na naga secondary hano munonga amashomero gabenegarakinga most especially primary schools gabenegarakinga ebitabo byo kukosa by'abana ushanga byababice kandi n'abashomesa batafune kigena konka tusima munonga abo mushengo guwe baye kutushakira Facebook tubazine konka hato byabahereza amashomero gaza kweyongera kushomaje ntukusima munonga habo kuba primary schools zatunga ebitabo 12 igana nshanju na mushanju then secondary schools zatunga ebitabo 12 nshanju na mwenda tugambireho n'abakuru b'amashomero gatungire bitabo agaramo Mbarara Ame Katojobe Harwe St Paul's Nyamutanga Secondary School St Mary's Katete Shasha Primary School hamwe na Gandi ebitabo ebi nibihinguro mu 15 Gasha kwa Sengenda Abdul Karim hamwe na Erakiza.